Mbak nara apa re? Maya bisa harus pada narang si sosa. Enggak bingung kan? Bingung nara apa nare? Deki malam Pak. Soro henti tarawih kali buna. Rikso kan biasa lagi mami. Kerjaan kali bunda. Tado ikso lagi kan. Nggak tarawih ini na. Mereka lampi baru. Anda ada termasuk aja rapi. Iti nagara apa re? Kan mbak na alumni na Pondukan Al Angin seteri benar sob. Belum ada temen ada temen mami. Oh cocok ya. Masa sana nang Oke. Saya nggak re. Dah kita tuh Ustadz buta mana. Saya nggak. Tentu imam cuma guna model gaya. Apa tepat deki? Pak tenang, berapa belon kepala kakak ya? Apa mana? Mbak. Saya nggak. Rikso tidak mau sokale bunda tidak ngimami. Kencang. Oke. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya Op. Mana sih bang? Panggung nama Saya saya. suruh Pak kencang. Palere satu nih. Oke, siap. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat nggak macam Bismillah. Allah. Yung budaya. Tidak aja bakal lupa ya. Udah kita tidak ngimami. Bismillah dulu. Baru Al-Fatihah. Mari Fatihah. Nah, saya langsung suratnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Mak pas langsung baca Ar-Rahman benar. Saya lain, saya gendoon. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Cak pasti yasin kia. Saya surat-surat pendek wah, saya kendok. Kulhu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sip jalalah. Keng deken ya mentilungi mami. Saja dari ya. Angkuy nyok benipak-nipak tingkat tinggi beruna. Sampai bobo. Iya kurang keren kan Ustad. Saya paling utama ya. Benih modal gaya njo. Ngimami. Kau tuh tepat tata cara anak bagus. Aroma buru mantap. Pengumuman Telasan Itunda puasaan bulan Satya akan terjadi 2 putaran karena banyak kecurangan. 1. Banyak sita puasa datang ke undangan muka buka. 2. Banyak sita tedong saare benteng meski setan kelar puasa saja. 3. Banyak sita entar atarawi. 4. Banyak sita alako minta THR kacara kena. 5. Banyak si minta kalampi anyar kalakena. 6. Badasi korupsi 270 triliun. Petok banyak masjid seta adan maghrib karena keonjangan. Mon bada kecurangan selan seta sebut segi buro toles kolom komentar sakalangkong. Enggak pengumuman apa lo taya? Hari yang golewe ada di Kalibuna. Belum. Tuk telasan itu nda jana.
Marah ya. Marah. Gimana? Yuk. Bom ko yan to, saya kana.